إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ayah ini ya mapipikir tanwa bagan tanu sa usayan ambeluin tanwa alang tanu si isagiang ka iya uras taniman tu na giang ka iya makapantag si iku siksa si iku kubur na giang kutua kadarandang si isagiang kanan akubur di napakalma si isagiang kanan akubur giang ka iya kubur mangurip no Allah na gianan ipagam paganay adarpa si isa alungan amuri. Gianan ipagam paganay darpa akusuldan tanu si iku katugalin tanu si isa alungan amuri. Padanan ko antuninibanan na pamintuan kisudut tanu udi nakakira utat tanu si isa alungan amuri. Pagpakataling umasan agiang kutua balas utaw amya naguntaman na gugiang kutua balas mambutaw siyo pakyan swallah agiang kaya balas na dua balas amapya na gubalas amarata nagiutui kiyatiro no mga ulama at tigiran al-jaza min jinsil amal. Suat tigiran mana isu balas na pindo itaku galbak. Aya mana na ginan mambusuti ku mga lukas tanwa andi inam berutaw na aya din kalabuan. Sadin sang gulawla na ka o kapapadala makasi sa giyang kaya dunia na giuti imbalasan raka wallah. Sadin sang galbak sa mapya nakilay niya na agiyang kutuaping galbak yan amapya nasapman sang gulawla sa marata nakili niyan mambuagi ang kutuaping gulawla niyan amarata. Faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara. Sadin sa tao ang gulawla sa mapya ngalabag sa mapya nakili niyan wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Nagsadin sang gulawla sa lagid buo kulpong amarata na ayam na niyan nakili niyan agiyang kutuaping gulawla niyan. Ginan isabab Nabi sallallahu alaihi wasallam na pitru yan kukiapan utulon o Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma tigian manay inna ahadakum idha mata urida alayhi maq'aduhu bil ghadati wal ashi in kana min ahli al jannati famin ahli al jannah wa in kana min ahli an nar famin ahli an nar فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. Pitru Nabi sallallahu alaihi wasallam atige namataan aswi sarkan na andin ni kawapatian kapatay niyan nakakilangon sudar pa yan ku kapita-pita nagusi ku kagibi-gibi in kana min ahli al-jannah fa min ahli al-jannah. Amay ka sa kanyan na tao ko surga, napadi sa kanyan mga tao ko surga. Wa in kana min ahlin nar, fa min ahlin nar. Na amay ka sa kanyan na tao ko naraka, nasis kanyan pwede ko mga tao ko naraka. Fa yuqalu hadha maq'aduka hatta yab'athaka Allah yawm al-qiyamah. Na ayat tiruunon, sa giyang kutua kakilangon, kudarpayan si sa giyang kutua kuburian, na ayat tiruunon, amay ka makilangon. Na hada maq'aduka hatta yab'athaka Allah yawmal qiyamah. Gi'i idarpaka. Gianan idarpaka sa taman sa kawiyagar ka wallahi sa alungan qiyamah. Dia kanan ahadith
na makan guguna na uwanan udi na ayam itu turuyan ailat na ketantunian amataan asu kubur na mapapadan mo na agyang kutwa kasiksaan na gugyang kutwa pakalma na gumataan asu kubur na piu-piuranan udi na so kapagintaw ko kubur na benar-benaranan wajib agyang kutwa kaparatiyayaon nagwajib agyang kutwa kapri paradwi si sagyang kanan akubur ginan isabab asu Nabi sallallahu alaihi wasallam na igiraan na miyawapat na andad ni ki kubur nun na andad ni kapakapapantara agyang kutwa lupa sagyang kutwa ki kuburun si sagyang kutwa tao na ayat tiruno Nabi sallallahu alaihi wasallam na tigyan ud'u li akhikum was'alu lahu at-tasbit fa innahu al-ana yus'al na iman tu atigma na iyo Rasulullah na pamanganin niyo sa dua so pagari niyo nagupanganian niyo ku Allah akapakateknaon wallah kamataan atigma na iyo Rasulullah iman tu na pusumarian sa kanian andin ni kapakapapantara agyang kutwa lupa na makanaw agyang kutwa tao ayam ananian napakanaw sa kanian sa kapakanaw hayat barzakhiyah ayam ananian na kapakanaw sa kauyag-uyag si sagyang kutwa dalam akubur agyang kutwa kapakanaw niyan na sumarian sa kanian agyang kutwa malaikat tapakat talingumaon na si sagyang kutwa kasumariaon na ipagiso na agyang kutwa ayam ananian na antawa ay kadnanian antawa ay nabi niyan anto na ay agama niyan na amay ka sa kanyan na mapiagyang kutwa amalian padud sa kanyan sa agyang kutwa mga tao amitak na kuparatiyak wallah na kesembagyan sa untul agyang kutwa isumariyaw na amay pumanakas sa kanyan na biyukaan yan sa purot aginawa niyan kapiangunutan yan agyang kutwa baya aginawa niyan na si sagyang kutwa kapakay siron ay ipagiso na giyang kutwa anto na iniba na kadna niyan ipagisoon su nabi niyan nagu ipagisoon su agama niyan najis kaniyang pakasumbag ka ayaw mo pakisaputian ayaw mo ana niyan nakisambag yan na sa giyang kutwa pusumariyaon natigyan ayaw yan nagakan na kumanga tao naman na yaman na adinan teron naginan mong ikisumbagan naginan isabab pakabdakan wallah sumiyamaratiyaya na ayam ananian na kesembagiran agyang kutwa ato na iniba na ipakay sekiran si sagyang kutwa kuburiran na petak na sinan nagwayam ananian na da mapangandamiran si sagyang kutwa kakapadalmiran si sagyang kutwa kuburiran ginan isabab mangurip Allah patut terakatan kapriparadwitan si sagyang kanan akubur patut agyang kutwa di tanoro na kapriparadwi sabab si sagyang kutwa ayam ananian na kapi piligrunian adarpa miya kasimpi-simpi tadarpa nagutan tua malibutang adarpa tawan-tawan adarpa daabang kaun miya siringana ama pinanaluan na kay gilaman tua adna kailangan ka daabang kaun na tinabanga kaayam mo mi pagpedakar o mi peluma makaakasi sagyang kutwa kuburka na sabu sa amalaka amia pasadga si sagyang kaya dunia na giyutu ikirag nuka si sagyang kutwa kuburka giyutu sabab akiatiron wallahu ta'ala si sa suratul waqi'ah ating manai wallah fa amma in kana minal muqarrabin farawhu wa rihanu wa jannatu na'im amay manating manai wallah kaaya betad agyang kutwa tao na padko miya makarani si iku surga farauhun wa raihan wa jannatu na'im na bagian yan agyang kutwa kapak adadaka wa raihan nagugyang kutwa pagapar wa jannatu na'im nagusus surga apa kalma surga apa ayam ananian na surga kadarandang surga antunay ni bana ada alawan yan amapia wa amma in kana min ashabil yamin na amay mana kaaya betadi nating mana yung Allah na pada ku mga tao si sa kawanan fasalamun laka min ashabil yamin
na kalilintad terunun akalilintad abagian ka pediku mga tao si isa kawanan udi na mga tao sa tumampar sa kawanan. Wa amma in kana minal muqaddibin ad-daddin na amay pumanaka ayab tadian ating mana wallah na si miya pediku miya manaplis miya mamukag agumitot tari dedeg fanuzulum min hamim na aya iti tilagadun udi na kati tilagadan sa aya maananya na ig applicable wa tasliyatu jahim nagupaka pagbuman si ikunaraka aya ngaranyan na sunaraka jahim. Inna hadha lahu haqqul yaqin namataan agyunan ating mana wallah na titwa benar atetana benar aya maananya na dan nabon sangkaan titu-titu nanan benar ating mana wallah. Yang kanan ayat inanwitan na ayat katuru Ibnu Katsir rahimahullahu taala natigin agianan ibtad mga tao gianan ibtad mga tao agian kanan at tadwa betad mapembetadilan si sagiang kutwa masa akapakataling makinan umalakul maut imma an yakuna minal muqarrabin kepakayating mana yung Ibnu Katsir asi sekalian maaf dengan mga tao piya makarani udina miya makarani si ku surga wa imma an yakuna mimman dunahum min ashabil yamin na kepakaiman asi sekalian matatag udina si sekalian pedesi sagiang kutwa mga tao si isa kawanan wa imma an yakuna minal muqadzibina bil haqqi dhallina 'anil huda al jahilina bi amrillah na kepakaiman ating mana wallah ating mana Ibnu Katsir asis kanian mapad ku mga tao api makambu kegiran sebenar untol nagusumi nilai siran si ikut turuan asiran nada abairan mga malam udi na mga inuranti si ikwan tunay ibadah suguan wallah subhanahu wa ta'ala. Dia qutwa katirun wallah farauhu wa raihan wa jannatu na'im bagian yan agiang qutwa kapak ada deke nagugiang qutwa pagaper nagugiang qutwa surga apa kalmah nagianan aya maknanya nakakebado inian abagian yan so kapak ada deke nagugiang qutwa antum ini bana pagaper nagugiang qutwa surga apa kalmah na penutul nutu malaikat. So mga malaikat na penutul nila nutur si sagiang kutwa mga tao apa maka surga si sagiang kutwa masa aya maknanya nadiran kasakaratul maut si sagiang kutwa masa taan tunay nibanakang ginatiran si sagiang kaya dunia. Dia sebab ini dalil usaba di mga ulama sa mataan giang kaya siksa ko kubur na tito benar nagwajib agiang kutwa katarimaon udina kaparatiaon ini dalil san mga ulama agiang kaya katur wallah subhanahu wa ta'ala atigan manay an-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adhab si sa suratu Ghafir ayat 46 Peter wallahu ta'ala tiyan manay an-naru yu'raduna 'alayha so apoy udina sunur neraka so apoy na ayaman yan na yu'raduna 'alayha papakalanggaan sirano udina pesendi na sirano ashiya ghuduwa wa ashiya ayaman yan na pesendi siran udina perarangan siran kicagiang kutwa apoy si ko kapita-pita nagusi ko kagabi-gabi wa yawma taqumu as-sa'a nagusi sagiang kutwa masa akapakatin di bangkit na ayat tirun wallah tiruno Allah tigina adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adab napakasuludaniyo udi na suludaniyo so mga tantara o Fir'aun si iku daadawan yan amaylot asiksa si ikuan to na iba na masupit asiksa napakasuldan iron so ay maanan yan napagtaw o Fir'aun anto na isabab
akini sugun wallah na aya sabab akini sugun wallah na sabab waya makna niyan na kaya pangadak walairan sabab ko kaya so pakairan si wallah aya piang unutaniran nagyang koto antu na iniban na panduang kiran o Fir'aun aya piang unutaniran nagyang koto suguang kiran o Fir'aun na miyat tumuiran ayairan kaunutan so Fir'aun adis wallah subhanahu wa ta'ala nagyanan isabab ini subwallah apa kasunda kiran si sagyang kutwa ayam makna niyan na neraka jahannam gyang kutwa mainut asiksa si iku neraka jahannam gitu sabab ayat pitru Ibnu Katsir rahimahullah taala na tiga manay fa inna arwahahum tu'radu 'ala an-nari sabahan wa masaan sumangan ya wairan atigu Ibnu Katsir na perarangan si iku neraka jahannam si iku kapita-pita nagu si iku kagabi-gabi ila qiyamis sa'ah sataman sakapakatin deg ubangkit na perarangan din agyang kutwa ayam ananian na mangan ya wairan si sagyang kutwa apui kunaraka jahannam fa idza kana yaumul qiyamah ijtama'at arwahuhum wa ajsaduhum fin nar taman sa amay ka maka tindig sualungan amori maka umasiran si saalungan amori na ketimo sunya wairan mangan ya wairan agus sumanga lawasiran si kunaraka jahannam na dua siran din absiksaan si sagyang kutwa neraka dua siran absiksaan si sagyang kutwa ayam ananian na neraka jahannam gianan sabab pitru Nabi sallallahu alaihi wasallam ko kaya pakatitianian ko Asma bintu Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala anha tiga naman ay walaqad uhiya ilayya annakum tuftanuna fil quburi mithla aw qariban min fitnatid dajjal matana sakanu tiga man ay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matana sakanu na kesugat takanu din marata murala si iku mga kubur sa langit umini sugat rakan wa murala si iku yang maananian na kabinasaan o dajjal kabinasaan wanto na iba na dajjal yu'ta ahadukum fayuqalu lahu ma ilmuka bihadha ar-rajul fa amma al-mu'min aw al-muqin la adri ay dhalika qalat Asma fayaqulu Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'ana bil bayyinati wal huda ayakun manggulula na wit nagyang kutwa mama si sa alungan amori gyang kutwa isar kanu na pagwitan sa alungan amori na ayap teronon ma ilmuka bihadha ar-rajul antum na ikatawin kasi sa gyang kaya mama maana gitu sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ayakun amat tero mu'min udi nagyang kutwa tau at tak na komparatiya na tigyan Muhammadun Rasulullah ja'ana bil bayyinati wal huda giyana natigyan sa Muhammad asugu wallah amini talinguman yar kami sumanga rarayag akarina nagusot turuan fa ajabna wa amanna wattaba'na natiyari mami nagupiara tiyami nagu inunutan namis kanian fa yuqalu lahu nam salihan faqad alimna in kunta lamuqinan ayama ananian na ayaku na teronon sagyang kutwa kapakasumbagian napakaturuka ka ayama ananian na saka nabilang ataw ka faqad alimna in kunta lamuqinan namataan asa kami nakiato ko nami amataan asa ka na titwa tetak na komparateya titwa ayama ananian na tutumangkad wa ammal munafiq nasubman sa munafiq awil murtad udi nagyang kutwa kedua-duaan ayama teruyan si sagyang kutwa masa akapakaisirun antum na ikatawin ka sagyang kaya mama agi ito sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ayamat ru'yan na tigin na la adri dia kena tigin na katawan dia kena na tigin mana ikilala sami'atun nasa yaquluna shay'an faqultuhu ayam yan nagang kumangat
tahu na adna dirian ditiru na nganinsan na gitu membuat tigini mabtiru akan aya makna nian na sumanga tahu ami amaratia na amay ka ipakay syukiran Rasulullah na makikilala iran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mabtiru iran agitu Rasulullah ami akataling mako onton mi akataling mako turuan na piarat tiya nian na gwinunutanian na gwe makna nian na antun ini bana piangin benar yan agi ang kutwa mini talinguman yan na amay pa nakagiang kutwa munafik na diskan yang pakasembag din yan kekilala sa nabi niyan si sagiang kutwa masa akapakaisirun si sagiang kutwa kuburian ayah sebab na piangunutan yan subaya ginawa niyan na dan yan unuti su Rasulullah dan yan paratia su Rasulullah yang kutwa mini taling mau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na siyang kayan na sabab sagiang kutwa kiasang kaanyanun na gitu sabab amay kay ipakaisun su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na dinian katawan ipakaisun su nabi niyan na dinian katawan o antum na nabi niyan sabab si sagiang kutwa kiasupakan yan ku nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam ginan isabab su nabi sallallahu alaihi wasallam na uman din sembayang cik utendai o umurian na uman sakanyan sembayang na lalayon yan pupumanganin cik wallah si sagiang kutwa masa akatuturuyan cik ku kapita-pita na cik ku kagabi-gabi na lalayon yan ipamanganin cik wallah ayam makna niyan nakapakalindungian cik ku siksa cik ku kubur kagiang matan ayam giang kaya siksa ku kubur na amay kagiang kutwa tau na amay kumapadala mo sa giyang kutwa kuburian na amay kasakanian na masiksa sa kanyan ko kuburian na giyuto na to sa si kuburian o kada yan ko kuburian na ayam ananian na mas may luto siksa ay siksaun wallah nasabman sa tao makalidas si ko siksa ko kubur na bakalidas si ko siksa si salungan amuli ginan ikailangan aditan di kapri para duisi sagiang kaya ayam makna niyan na mga pakuburantan gitu sabab akiatirun wallah atigena yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha sisa suratu Ibrahim ayat ay ka-27 terun wallah tigin yusabbitu Allahu alladhina amanu faqabtaqna an wallah susiranu tuam ya maratia bil qawli thabit saqatru ataqna fil hayati dunya wa fil akhirah ci ku qawiy ku dunya na usi salungan amawli wa yudhillu Allahu adh-dhalimin nagun dudugnu wallah sumanga darwaka wa yaf'alu Allahu ma yasha na penggulaulaan wallah suaya makna niyan nanganin akabayan ayat mana agiang kaya ayat akapakabtakna wallah kukatiro si kuaya makna niyan namanya maratiya nagukan didiga wallah si kumanga tao amanga darwaka na ayat makna ini na si sagiang kutwa kasumari ako tao si sagiang kutwa kuburian na amay ko pumakaisun sa kanyan na sumya maratiya na pakasumbag silan sa titwa kasumbag tetak na akasumbag nagyang kutwa mga tao ang mga bukag mga tao ang manaplis mga tao ang mga darwaka na ayam ananian nan didagan silan wallah na da akisumbagiran si sagiang kutwa masa akasumari akiran si sagiang kutwa kuburinan nagyanan ayam ananian na kailangan aditan o kapripara doon nagyang kaya mga kubur gyang kaya darpa amay ka ayam ananian na matungkop po na sutaw na da kedingilan yan apa garinian dinian kedingilan si karumanian dinian kedingilan si wataian dinian kedingilan soloksian da ka pumangnian yan sa tabang inunta na ayaw buwa ke pasanian na sabu samya pasadin sa giyang kenya sabu samya pasadin sa giyang kenya giyanan kailangan akapreparaduan tanwanan upang ako kilitan wagi ang kanan akubur agiang kutwa kasimpitian giang kutwa kalibutanyan giang kutwa kayaunian na amay kasutaw na ayam na niyan na anto na iniba na pwede sa kanya na kung mga tao ang mga darwaka
na tanto tua kinutan akasimpitian, na tanto pen akinutan akalimutengian, na tanto pen akinutan agiang kutua kayawnian. Na may pana agiang kutua tau, akawapat na penikumangan tau ke surga. Na pemeluy agiang kutua kemudian asurbi uga surgaan. Baka belang, nagu ema ananian na baka sindaw, nagu meluy apa kalema, meluy ayam ananian na kadarandang agiang kutua kabupagin tau niyan si sagiang kutua kemudian. Ang nitakwa Allah ama pedektan ko mga tao pumaka surga. Nah, naginan. Apa ya sunah Nabi Ibrahim? Nalala yun yan di pamangnin si ikwallah. Ayam ananian na anto na iba na makalindung sa kanyan si sagiang kutua. Anto na iba na kasiksan si kukubul. Di niya di pamangnin ikwallah. Ayam ananian napakataknan sa kanyan wallah ko kapakasembeng sagiang kutua kasumbari ako tau si sagiang kutua kemudian. Namay kagiang kutua tau ayam ananian na miyangalak wala ko dunia biutawan na niyan aginawa niyan dan yan kaningkiran ako ginawa niyan sa agama na ayam ananian na matag ko kemudian na anto na iniba na duan-duan yan din na makapasendit sa kanyan sa kapakasendit. Ada balin yan akapakasendit. Dito ang mala akapakasendit. Ginan isabab. Aso Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayak at tiruyan na tigyan manay. Sige ko kaya pakatitiyan yan ko Abu Sa'id Al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu at tigyan manay. Inna hadhihi al-ummata تبتلى في قبورها فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. Pitru Nabi sallallahu alaihi wasallam atigyan manay mata na yang kaya umat yang kaya pagtao tubtala fi quburiha nakasugat ciran ayamanan yan na examine kesugat ciran at tapang tiuba kabinasaan unina pihak alak-alak si sagiang kutwa kemudian mata nagiang kaya pagtaw na kesugat ayam ananian na pihak alak-alak si sagiang kutwa kemudian falaula an la tadafanu la da'awtu Allah an yusmi'akum min azabil qabri alladhi asma'u minhu. Udi buka dia tinggi mana i Rasulullah kaji diganu pelil benga. Namata na tinggi mana i wallah. Tinggi mana i Rasulullah. Udi buat tinggian mapang gulaula. Awan isana i pelebeng yang supedian. Namata na tinggi mana i Rasulullah. Apa kena yang kudeng ku Allah. Apa kinegir kanu sup kenegak na si ko kubur. Apa kinegir kanu wagi yang koto apa kenegak na tinggi mana i ko kubur. Malu ni man pupande pati. Igira ayam ananian na sinik sa sutaw sagiang kutwa kuburian agiang kutwa kabupakati sekian sagiang kutwa kasakit agiang kutwa siksa si iko kubur na mataan ayam ananian na titunin na apapakakurisaka sagiang kutwa kabupakakuris sekian na ayam ko dinumpakan na sa mga jin ang sa mga manusia apa makapkan nagtano agiang kanan ayam ananian na di kapakan didigaw o mga tao sagiang kutwa komunidad sagiang kutwa kabsiksa kinan na mataan kalakatan benda ayam matirutan na tomu ami kuburaku sa ayam ananian na kalak sagiang kutwa anto na iba na ayam ananian na pagkaulaw la agiang kutwa mga tao si sagiang kutwa komunidad baka nagkasapiti barangan na akakisaka leni man igira at na miya sugat anto na iba na antu ni bana stranded udi na miya sugat antu ni bana bagyo miya sugat linog yang kutwa kabut pakakisa ko mga tao sagiang kutwa kabut kalakiran sagiang kutwa yung mga niya nakulaw layran nas jingkad na pagabay na sagiang kutwa kabut pakakuris ako mga tao si sagiang kutwa kapsiksa kiran si sagiang kutwa mga kuburinan tanto apiya kalak-lak sudar pasi ko kubur. Urian ukatir wasan Nabi sallallahu alaihi wasallam atigin upama buka digano pulil benga na panginakan din si wallah apa kinagir kanu sup kinigakan sagiang kana na kubur
Naurian yan na sumyangur su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si iku mga tao. Nanto na ipitiro Rasulullah. Tigiyan ako mga tao. Ta'awadu billahi min adabin nar. Qalu na'udhu billahi min adabin nar. Pitiro yan ako mga sahabat. Tigiyan na. Nalindung ka no Allah po no kung siksa ko naraka. Namiya magaan sumagaan na namiya katiro sa mga sahabat. Tigiyan aluminindung kami ko Allah. Puno ko siksa si iku naraka jahannam. Naurian yan na pitirok manu Rasulullah tigin manay. Ta'awadu billahi min adabil qabr. Lindung kanu si iku Allah puno si iku siksa si iku kubur. Namiya kagiraw sa mga sahaba. Amataan as kami na luminindung kami ku Allah. Puno kuwaya maanan yan na siksa si iku kubur. Puno kuwaya maanan yan na siksa si sagyang kanan na kubur. Yang kaya kubur. Nagi ipagampaganay adarpa. Kumang adarpa si isa alungan amori. Miya kay isa alungan. Miya panutulo Tirmidhi. Asokon so Osman. Na aya betadian na miya kay isa na miya katindig sa kaniyan. Tuminindig sa kaniyan si sagyang kutua. Pantag akuba. Pantag o kubur. Na papakaguro sa kaniyan sa taman sa miya ramas sa agyang kutua. Baka iyan. Giyang kutua sumpa iyan na miya ramas alo. Saka papakaguro kiyan. Na adna miya katuro ko mga sahabat tigin na. Kaya tigin na Uthman. Tadhkurul jannata wan nar. Fala tabki wa tabki min hada. Inuwatig man na yung mga sahabat. Giyang ko tamitaro. Inuwatigin hay Uthman. Ay gina papagaluin nakatigin so. Ayamaan na niya na surga gusto naraka. Nadigatigin man na ipakaguro. Iginatigin ang pagano'y nakatigin so surga gusto naraka na di ka pakaguro ko. Ugiin na miya katindig ka sa iyang kaya kubur. Na ayamaan na niyan na niya kaguro ka at tigin man na iyagiyang kutamiteroon. Na ayapitero yan na tigin man na Inni sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah fa in naja منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه mata natig manay Uthman ayat tigin apkiguro ka natigin manay namiyan ka natigyan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adin yan iteroon mata natigin na sa kubur naginan ipagampaganay adarpa apa di kumang adarpa si isa alungan amori fa in naja minhu fama ba'dahu aysar minhu na upama kamakalidasun sutaw na suurian yan na lebih amalbud na gusadin sa tao adirun makalidas na suurian yan na titud na amasupit asiksa diyan ang isabab apitero at tigyan o Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ra'aytu manzaran qat illa al-qabru afda'u minhu dan na at tigman na yung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amina ya kana tigin mani ayam anan yan natitwa kailay atitwa masupi takap kilayon aban yan nakalawani suwaya anan yan na kubur ating mana yung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam giyang kanan akubur na langun tanurun sagad langun tanusan pa kasagad kada ataw abu putaw si ikumniya dahil man so mga unaan tano so mga kakatano so mga lokos tano miyaw nasiran din na si ikulupa. Miyaw nasiran din na kuwaya maanan niya nadar pairan si sagyang kanan akubur. Na to anay ayamaan niya na di makasundit agyang kuto mga tao. Abiw tawa na nilan so mga ginawairan si sagyang kaya dunia. Na si sagyang kuto ada tano pa nakapakasundit. Na prepara duwan tano agyang kanan adar pa. Da tao barakatanusan pa kanidas. Kaapi agyang kuto mga tao amya matay sa kanudan. Na adin din amati tibu ba kuburiran asumari ang kiran si sagyang kotwa kaya maanan yan na anto na iniba na miyang gudoleran si sagyang kenya leni man agyang kotwa sa kataw mama gyang kotwa sa kataw mama na miya kay sa adungan na ini panginsanan yan ini tunan yan si iku mga pamilya niyan si iku mga watayan at tigyan hey mga ikaritang ko na amay ko petaya ko nasubudanakan natutungan niyo
na amay ka matutong yun, na amay ko magumbi-umbi, nagyang kutua, ayaw makna niya na umbi niyan, na sambura ka na yung watigin man isi-isa karudan, kaanak watigin di kesiksa wallah, ayah sabab, akyang bulaan yan ro, na sabab ko kalakian, si ko siksa sa giyang kutua kubur, na si sa giyang kutua masa kaya patay niyan, na ayah makna niyan, na pinggulaw to, mga muriataw niyan, ayah makna niyan, na tiutungiran agyang kutua lawasian, na inisambura kiran agyang kutua, umbi niyan na sararagat, apiakang bulablag, kakalakian ito sa angkon di kesiksa, na urian niyan, na sukyang gulula aro mga muriataw niyan, na miyaw mas kanyan asumariya sa agyang kutua kuburian. Na ini mana to? Da matatanbu kuburian, na adin din na amyatan bu adar pa kuburian, ayah makna niyan na sumari anun. Si sagyang kutua urian o kaya pakapera para kasi sagyang kutua umbi lawasian ko kaya tutungong. Leni mana to? Ugid na kaya piya ka surga sa kaniyang wallah. Ayah sabab kaya pa ka surga un wallah na kaya inun yan to pinggulaw laa kakalakian si ko siksa si ko kubur. Kalakian si ko siksa ko kubur. Na upamakwad na kalaktan sagyang kanan asiksa sagyang kanan akubur. Na mataan apri para duwan tanug nanan. Mata na prepara duwan tanun lagi yang kanan adar pa. Mata ko nating mana yung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pitro Nabi sallallahu alaihi wasallam ukiapan utulon Aisyah radhiyallahu taala anha tingina inna lil qabri daghtatan. Mata nating mana iyo mata nating mana yung Nabi sallallahu alaihi wasallam adna matatagot tigyan na si kukubur ayam makna niya na masimpit, asimpit. Mata natitud na tigyan mana yung Nabi sallallahu alaihi wasallam adna mapapadal mo si kukubur kasimpit, kasupit. Law kana ahadun najiyan minha na upamamu kaadna isabu apa kalidas sagyang kanan akasimpit kubur naja minha Sa'ad bin Mu'adz na mataan ayam makna niya na bakali da sundin na Sa'ad bin Mu'adz. So Sa'ad bin Mu'adz. Ini mana to? Isa miya panutul na Sa'ad bin Mu'adz na ayam makna niya na udi ko keribat na isa miya panutul kepakaya umaribat ako napakauntul mo mga kakatan ng mga ulama. Udi ko keribat na isa miya panutul na Mu'adz Sa'ad bin Mu'adz na isa sa kanya na miya panutula tao si ko surga. Ugay na daan na pa ka ko naraka. Lani man ito. Ginan isabab mga urip mo Allah. Kailangan antun ini ba na kalidasan tanong. Kailangan akaprepara doon tanong wag yang kaiya antun ini ba na darpa si isa yang kaiya antun ini ba na pakuburan yang kanan pakuburan mata na gianan attitude na ko piya kalaklak adar pa abad na kedingilan na kau na ingang peda ka da kedingilan na kau na tungan ka kana bangkaun kedingili si karumang ka atika tabang ya kung ka ya pasangan ako si da kedingilan na ka da para ka pa tabang ay buah apa sa kana sabu saya makna niyan na miya pasad ka si sayang kaya dunia sabu sa miya pasad ka si sayang kaya dunia. Gian ari sabab pakiatir Nabi sallallahu alaihi wasallam atigian manai yatba'ul mayyita salas ayat tiginan dulu kumiatai ko kuburian nagiang kaya telu tanudan tan wagiang kaya telu kagian na sing udah dunia ya mapung dola dulu gian sutau sagiang kutua kuburian fayarji usnani wa yabqa ma'ahu wahid. Nagyang kutua taluan dulu guna kumiatay ko kuburian na suduwa na nambaling amay kami dulu gina ko kuburian nambaling agyang kutua duwaon na ayak kelamba na ko kuburian nami pagpadaya nagyang kutua isaw yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu ayakun an dulu kumiatay na so pamilya niyan nagusto tamu kiyan nagusto amal yan indulug ko terakaka indulug kau kasangkapan ka sa giyang kutua kubur ka. Indulug kay karumang ka. Indulug kay wataka. Indulug kay ay makna niyan na pagaring ka. Indulug kau lokosa ka. Indulug kau mga tumanay ka. Indulug kau amal ka.
so sambayan ka, so puasang ka, so sakata ka, so amal ka mapia, so paparangayan ka, so piti barangan na mga amal ka. So kaya maritis ka, so kaya suluyan ka, so kaya pamaganda ka, inulugan niya sa giyang kutwa kubur ka. Fayarji'u ahluhu wa maluhu. Nauriyan na giyang kutwa, kinidulog nila ka sa giyang kutwa kubur ka, napumulingan so pamilyang ka. Si karumang ka na, kaya tamunangan yan sa giyang kutwa lupa ka, kubur ka. Si kuriyan katam nila ka, beling si karumang ka, beling si pagaring ka, beling si tumanay ka, beling si lokos ka, beling so wata ka, pagawang kailan sa giyang kutwa kubur ka. Taman sa ayam niya panutun, Nabi sallallahu alaihi wasallam na api giyang kutwa depe-depe ku mga sinilasiran. Sakang genatirar ka napkenegega. Napapakagiraw ka, ino ako niyong genati sa giyang kaya kumurakan. Tawan-tawan na darpa, da pada kanon, da aba kanon. Nipti na ba nga? Yarji'u ahluhu wa man. Beling so pamilya niyan, beling so tamukian. Upama ko riuran ka kontraka ka. Na imbeling buso taraka ka. Kana baru pelebangan so taraka. Biar rasa-rasay ka kontraka. Ha? Di nga di pangwasingan uman gawi itatrapuan na kadan. Panananggila na kawabinis yung bakata kisi. Urian yan nasi ko. Kay kubur na ka ko. Lupa ka. Kubur ka. Nasala ko driver. Si karumang kapi mo bayan na ka. Sala ka waki karumang. So mga wata ka. Kapi mo bayan na ka. Sala ka wamiya pulok-lok siran. Ugay, nasabot siya miya pagamal ka. Nagyutuwi. Ayaw na niya namipagpada ka sa giyang kutwa kubur ka. Gyutuwi kaya tiroon. O mga ulama at tigiran manai. Al-jaza min jinsil amal. So at tigin manai subalas na pindi itanan kong galbak. Andi inambaro tao na ayadan kalabuan. Sanja tawang ginabang sa mapia. Na mapia abulay ka yan sa giyang kutwa kuburian. Sadin sa tao ang gulaw sa marata. Dadbuan-buan yan din nakapia giyang kutwa amalian ang marata na. Ikalakyan na si sa giyang kutwa kuburian. Yagian na. Ayaw maanan yan na preparaduan tanu agyang kanan akubur. Preparaduan tanu agyang kanan kapag umatanu si sagyang kanan adar pa. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayami teruyan. Na tigiyan manay. Innama nasmatul mu'mini ta'irun ya'laqu fi syajaril jannah. Hatta yurji'uhu Allah ila jasadihi yawma yab'asu. Mata na tigman na yung Nabi sallallahu alaihi wasallam asunyawa o mu'min. Ayat pitir o Nabi na sunyawa o mu'min. Miratiyaya. Ta'irun. So at tigin man na sunyawa o miratiyaya. Ta'irun ya'laqu fi sajaril jannah. Na di malayo-layo. Nakisambir sa giyang kutwa kayo. Si iko surga hatta yurji'uhu Allah ila jasadihi yawma yab'asu sa taman sa dipakambaling taman sa dipakakasuin wallah kulawas yan kung gawi kapag biyagawn na misasambir din si sagyang kutwa kayo wayang maanan yan na surga ginan sunyawa umu'min na ginan isabab asakatan na pinaguntamanan tan sumang amal tan si sagyang kaya lamba umur tanu pen si sagyang kaya dunia preparaduan tanu agyang kanan agawi kadita dun nakatawan wanto na mapenggulatan si ikwa yang makna niya na pemakatung duga gawi dita nu katawan no amay nagyan natantan wa dunia dita nu katawan no mapita dita nu katawan no isa gawi dita nu katawan no pitu gawi saulan saragon وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ di katawan o ginawa wanto na imapanggulawlan yan mapita na di katawan o ginawa wanto na anda lupa ayamaanan yan nagkakuburanon anda lupa ikapantaganon akapatay nagyanan isabab ayamuri sabter unakanakano nagyang kaya katero Nabi sallallahu alaihi wasallam lalayon tanop keloy
idza matal insan inqata 'amalu. Fitru Nabi sallallahu alaihi wasallam aadna tigian ikapatay manusia inqata anhu 'amalu. Namia tepedin su amalian sagian ke dunia. Anda tiga patay tahu mia pasad cuka panambayang, mia pasad cuka pamuasa, mia pasad cuka diakat, mia pasad cuka sidika, mia pasad cuka penai haji, mia pasad cuka yang makna nianna piti barang ana mga amal. Taman ako mga amal mga raratan apalay dito mia pasad. Kaya tamanan kami atay sutaw. Ben makapungkin begini makapukaw. Nanto na ikisabi ketungkop sagyang kedua kuburian illa min salas. Aya buating mana yung Rasulullah ada matepeda amalian nagyang kaya telo. Yang kaya telo namida na yun din. Didna aya mana niyan ada ba niyan ikateped. Matay sutaw na pakataling ma subalasian sagyang kedua kuburian. Pakataling ma subalasian sagyang kedua kuburian. Kantunay pagani sagyang kaya telo aya pagani ron na sadaqatin jariyah yang otua ka pakasidi kau tahu sa pegundas petuga asidika antunay petuga asidika pegundas asidika lagi do apa kambo balay sa masjid so kambo balay sa masjid na ande tiga patayo tahu nagyang kutwa di kang gunay sagyang kutwa masjid tapi balay niyan napakataling mon sagyang kutwa kuburian. Pagkakataling mo sa giyang kutwa kuburian. Mimbulay sa madrasa. Taman sa kapakatitin di giyang kutwa madrasa pimbulay niyan. Napakataling mo agiyang kutwa balas na kanyan sa giyang kutwa kuburian. Piyag perian suwata ilo. O di na ayaman na niyan na pinggas tuwan niyan sa mga murid. Di mamaganad sa ilmo. Na taman sa di kang ilmo agiyang kutwa pinggas tuwan niyan. Na ayam anan yan napakataling mo nagyang kutwa balasian si sagyang kutwa kuburian. Na aya pinakaminus na makapamula sotaw sa pamumulaan apapagunga agyang kutwa pamumulaan yan na di kang guna nagyang kutwa mga tao agyang kutwa ungaw pamumulaan yan. Uli na sa din sa pagpakasinongon na pagpakataling agyang kutwa balas ra kanyan si sagyang kutwa kuburian. Maatay sa kanyan kasisiko kuburian na miya kabagak sa pusaka si iku dunia apkera dunia nagyang kutwa balas ra kanyan sagyang kutwa kuburian. Sadaqatun jariyah. Sadaqah apa pegundas. Kedua, na au ilmin yuntafa'u bih. Ilmu akiyang gunaan. Ibarat yan nasaka miya kaswaka. Dia kutwa kaya pakaswaka pinggelebak ka. Si sagyang kutwa kaya swaan kaun kaya gelebak ang kaun ini sampai ka kung mga tao. So kinisampay na ko ng mga tao na sa din sa miyakang gilbakon na uman imakang gilbak sa giyang kutwa ilmo ka na pagpakataling maagyang kutwa balas na ka sa giyang kutwa kuburian kubur ka. Ikalimu wallah so mga ustad mga ulama na ipsampayran agyang kutwa sa bukiran ipapamangan dawiran ako mga muriya tautan agyang kutwa ayama na niyan na adto na iba na miyaswairan kasadin sa kaswakiran mga muria tautano na pupakataling umakiran udi na pembeli itu savings ayam anan yan na ketimu iran amaliran apakataling umakiran si sagyang kutwa kuburiran sama na yan amagaan suka pelakay ko mga madrasatan na ipandapat yun indulugtan ron sa mga watatan anta akadi ipandapat yun paganugunan tano sa mga panggastutan ako mga watatano anta akadi anta kaya maanan yan na paganugunan tanong. Gimana piya ka mo masaon? Amay ka aya maanan yan na kabuyay sa madrasa miya kay ito na di tanong kagaga. Di tanong kagaga. Madakal suri ka lang mo kung madrasa. Anto na pa namida na kanan. Pagig sama kami kon. Di subray niya mga ustad. Ipo na mo kinang panaging kaya madrasa. Piyagiang kaya imbuya di sa exam. Ay siruk sa karata sa pig sa manwata ka na di ka kagaga. Ay sembegkan apa nama sa mga ustad antawa ustad miya katamo ko. Nauna pangdegani wa antay ustad mo untuk jam madrasah miya katamo ko. Dabon miya katamo ko. Ay kadang lagi na piya ka kapakapedi. Bamala kisukairon. Karena bamala. Naurian yan nandidaluan na ka tamok ka. Tungan na iya ayam anan yan na anto na iba na apa kada panas. Adita numay inang ka. Aw na amay kasi sa eskwelaan
Na ayah perlu lupa lagi yang kau ya malaikat beda. Ayah perlu lupa lagi yang kau malaikat beda. Ada di pernah bicara amal sekolah. Ngayon to, pagwit na kanu nawata ka na ya. Kau bambului a engineer, bambului a attorney. Ana malaman na rin na ni kambida. Nakikakuan kesuka tebu. Ini mananan. Tungan ya pihak kamu masa sebetad tanu. Pihak kamu masa. Amai ko baka pantag ku dunia na di pamagarabayan. Di pagura-dura din. Oy, nama ka pantag si kwalungan na mo rin ada. Leni man awida kaltan. Kaya mana niyan na. Ayami akala la awida kaltan si sagyang kaya masatano. Na anto na ini ba nabatan ko di pagro sa sapaka pergi mamantano kung mga masjid tan. At na matay ra katano na pelubaan si Alim Maula. Amay ko ad na awida akal na pelubaan si Alim Maula. Eno to, agi dia mi katang to na isuyo na mi mga de. Na may kaya man yan nabi di sa madrasa na kisuwa-suwa ki Alim Maula pun namukop man na. Gi mau ulah pihak kamu mesti ini betadi. Pihak kamu mesti betadi. Sa kami ki kuan Syekh Maula na isad na amya kalala awida akalami. Anto na awida akalami gi nga mga padamang ustad. Igira isabu imalbat ra kami na awida akalakada makapumusiat sa madrasa masjid. Lagi deh mia senduda ko si kuan nga nasala sa kiyam bisa niyan. Asa kanya bi mia kapangusiat saya. Dapat ulang kami masih duduk. Dia kedua tano. Antai pemuciat saya. Kata saya Abdul Rahman nak kepakai semua saya. Atikinan na keterangan orang nasak ni pamakin gini. Nah iya nani emak nani anak bidak kaltan. Idulu tan wangi semua watatan saya ke mga madrasah. Lagi nani kata lo. Awaladin salih yad'ulah. Makambo wata sutaw sa bilang ataw. Makambo wata ka sa bilang ataw may pemanganikan niya nang si kukuburka. Dapat ka mimbuat ka sa ulama miyawa pataka na pagkaguro ko wataka kadnang ko pakasurga ang kasiyome kadnang ko pakasurga ang kasiyabe niyara sa irakan miya nga di ako pingastuan ako niyan miya ganad ako sa ilmo pingastuan ako niyan pakasurga ang ka na miya kabaga ka sa muriataw kami pumangnikan niyan na may kwaya mambuat ka nagyang ko tuwa daw ka diyan nalayo ka butilya makna niyan na di papasip sa giyang kaedar pa awida ka na kung pagigid na uman hindi niya di manggal baka marata na adna sa paringkaon kullu mauludin yuladu ala alfitrah uman iwata inimbo at ating man yung Nabi sallallahu alaihi wasallam na inimbo at ada sanin-saning yan daaban yan dusa daa karataan yan fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani na ayab kesabapan o kap kebaluin yan a Kristiyan kap kebaluin yan a Yahudi na kap kebaluin yan a Majusi na sabab sa kumbal alok siyan na miyukan usadi nagi na benar ya na naginan isabab ikalakatan susiksa ko kubur nagu ayam makna niya na preparaduan tan magiyang kanang akap kadarpatan si isa anungan amori pangninta si wallah lang tan mamakasurga makalidas tan si sagyang kanan nasiksa si sagyang kanan akubur wa hadha wa sallallahu wa sallam ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.